nibyo reka nonye mbifurize igitondo cyiza kugubwa neza mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugiye kuba tugenda tubapeditinga abakunzi ba News Lab TV, tubabwira uko situation ihagaze. Gusa imirwano ikomeje guca ibintu, imirwano irakomeje kuba imirwano by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni na zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo, tugenda tubapedetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Twiruka cyane rero sindi butinde, nyamuneka munyemerere by'umwihariko mite ninjira mu makuru mu buryo navuga ko udasanzwe. By'umwihariko rero aya makuru nyinjiremo nyahereye mu bice byariya rwose muri teritwari ya Masisi. Ni amakuru ngiye guhera muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko nk'abapudetinga nkababwira uko situation ihagaze. Sibyo gusa kandi imirwano yamaze guca ibintu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye bya hano za Uvira. Nyamuneka amasasu ni menshi, ibintu byamaze kuba biba ibindi ni nazo zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo, tugera tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye, henshi cyane hagiye hatandukanye, tubapudetinge tubabwire uko byifashe. Nyamuneka mu bice by'iminembwe naho ibintu byamaze kuba bigenda bihinda isura mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kubikomosaho, muraza kunyemera tugaruke gato ku nama idasanzwe iteraniye i Kinshasa, tubapudetinge tubabwire uko situation ihagaze. Ariko kandi turaza kurebera hamwe ibyo mama 23 imaze gutangaza, cyangwa se itangazo rimaze gusorwa na AFC mama 23 bigendanye n'imirwano ikomeje kugenda iba ku mirongo imbere ku rugamba. Byibutsa ko turi ku itariki 20 by'umwihariko z'ukwa cumi, by'umwihariko z'ukwa mbere 2026. Reka duhita tunagaruka gato, ariko ahari amakuru mu kanya gato atugezeho arimo aturuka mu bice byano za Mikarati, Nyamara ndetse no mu Mikenke uri mu misozi miremire y'Iminembwe. Nyamuneka icyitwa FARDC n'abarundi batsize bakamishije ngo barashaka kwirukana by'umwihariko za gakondo zaho, ubwo abo ni abanyamurenge barimo barahura n'akaga gakomeye cyane. Turaza kuba tubyinjiramo tubabwira uko situation ihagaze, turibiri hamwe ibikorwa byo bugezi bwana ndetse n'uburyo abanyamurenge bakomeje guhura n'uruva gusenya. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugira turuka mu bice byo muri teritwari ya Rucuru ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri groupement ya Tongo. Turaza kubikomosaho turebere hamwe uko byifashe. Turaza kugaruka ku makuru menshi nyamuneka aturuka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege by'umwihariko cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport i Burundi. Ikoranabuhanga system y'ikibuga cy'indege mu kanya gato gashize imaze kuvaho. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka muri byinshi bigiye bitandukanye, tugende by'umwihariko tubapudetinga mu buryo budasanzwe tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turire hamwe zimwe mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zituruka mu bice byahariya muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, ariko kandi na teritwari ya Nyiragongo, kuko naho hari amakuru menshi arebana n'umutekano politike na diplomasi. Nizere ko turi kumwe tugiye kuba tubana muri ano makuru gatanu kuri gatanu, kugira ngo ibiganiro n'amakuru by'umwihariko biba bikomeje kugenda bituruka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitazajya bacika. Nta kindi usabwa, kora subscribe, sharing by'umwihariko iyi video, ariko kandi na liking by'umwihariko. Ibyo biradufasha kugira ngo dukomeze twaguhe tube umuryango mugari, by'umwihariko tujye tubakurikirana amakuru, ariko kandi tubagezeho turi n'umuryango mugari wamaze kwaguka mu buryo navuga ko udasanzwe. Sindi butinde rero, nyamuneka nyemerera mpite nyinjira
muri ano makuru mu buryo bwihuse mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutekano wakomeje kuba muke by'umwihariko cyane mu kwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Imirwano rero by'umwihariko y'abazalendo na FARDC n'abarundi yakomeje kugaragara mu duce tugiye dutandukanye, by'umwihariko turimo abaturage benshi. Ubutabazi nibwo buri gusabwa. Ibi byagarutswe rero muri raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bisanzwe by'umwihariko ku buhuza bw'ibikorwa by'ubutabazi bwa OCHA yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 z'ukwa mbere 2025, by'umwihariko itangazo rikubiyemo isesengura ry'ibyabaye mu kwezi gushize kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2025 muri teritwari ya Rutshuru. Rero imirwano yakomeje kwibasira ibice bitandukanye birimo na za Kanyabayonga, Gihondo ndetse na Bukombo hagati ya tariki 2 ndetse na tariki 6 z'ukwa 12. Abantu rero batandukanye baguye mu mirwano mu gihe abandi 9 bakomeretse mu duce twa Bukombo rero na Gihondo abatariki ya 16 na 17 na 12. Imirwano yabereye ahitwa Imoko, Karambi ndetse n'ahitwa za Mashango, ihitana byibura umuntu umwe, abandi barakomereka ndetse inasiga amazu menshi atwitswe. Iki kandi ni igikorwa cyagize ingaruka zikomeye ku gusahura by'umwihariko ibigo nderabuzima nk'ikigo nderabuzima cya Gahora ku itariki ya 16 z'ukwa na 12. Byagize ingaruka rero ku itangwa rya serivisi ry'ubuvuzi by'umwihariko ku baturage bagera kuri 800,000. OCHA rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igaragaza ko kugera ku baturage bikeneye ubutabazi bukomeye, by'umwihariko kandi bikaba bikomeje kugorana cyane cyane mu mihanda ya Katsiro, Mushababwe, Kikuku, Kasharira, Kibirisi ndetse na Kikuku na Kahara, Mirangi, ndetse ibyo byose bikaba bikomeje kugenda bigorana kugira ngo taransiporo ziboneke bitewe n'umutekano muke. No ku itariki ya 11 z'ukwa 12 imvururu zabereye by'umwihariko ahitwa Kahari zatumye ibikorwa by'ubutabazi mu by'agateganyo bituma imiryango igera kuri 590 y'abahunze ibura ubufasha yari yiteze. Muri icyo gihe kandi imiryango y'abagera kuri 247 y'abahunze yakiriwe mu mujyi wa Kiwanja nyuma yo guhunga imirwano yaberaga ahitwa Kasharira, Katsiro ndetse na Iholo. Raporo rero igaragaza yuko kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12 2025 imiryango y'abantu 1,327 yahungiye Ikiwanja, aho by'umwihariko babayeho mu bukene bukabije mu gihe ubushobozi by'umwihariko bwari bwabaye ikibazo. Muri teritwari ya Masisi rero OCHA iravuga ko umutekano wakomeje guhungabana bikomeye by'umwihariko mu turere twavuze twa Masisi ahitwa Katoyi hagati yo ku itariki 2 ndetse no ku itariki 7 z'ukwa mbere 2026, hamwe n'ibisasu rero byarashwe muri Masisi Centre na Bukombo byateje ubwoba bukabije abaturage bigatuma imiryango myinshi ihunga. Ibyo bisasu byahitanye abasivili benshi, bikanavugwa ko byarashwe n'inzego za FARDC zifatanyije na Wazalendo. Mu ijoro ryo ku itariki 23 rishyira 24 z'ukwa 12 imirwano mishya yabiriye hagati ya Kanja ndetse na Kashiberi ndetse no muri Kinyumba mu muhanda Nyabiyondo Lokwetu yatumye abaturage benshi bahunga muri kariya gace ka Katoyi. Imvururu zibera ku muhanda wa Mitimingi ku itariki ya 13 z'ukwa 12 zatumye ibihumbi by'abantu bahungira mu bice
bya za Katoyi muri teritwari ya Walikale, by'umwihariko abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi batangaza ko abantu bagera ku bihumbi 22,300 bahunze kugiye bageze ahitwa Nyaripe ndetse n'ahitwa Mubeko kuva hagati y'ukwezi kwa cumi n'abiri ndetse ukomeza no mu kwezi kwa mbere. Nanone tariki y'icyenda z'ukwa 12 abantu bane baguye mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Wazalendo ahitwa iri mu gace ka Mweso muri teritwari ya Rubero. Rero nubwo umutekano wagaragaye ko udahagije neza ugereranyije n'utundi duce habaye imirwano by'umwihariko ku itariki enye ndetse no muri 27 ahitwa Riboyo ku muhanda ni Njia Panda Kambayu. Ibi biro byatumye abaturage bahungira mu midugudu ya Pawanza, Kamboa nubwo imibare nyakuri y'abahunze itaramenyekana. Kuva mu ntangiriro umwaka w'2025 intambwe yakomeje gufata indi ntera by'umwihariko bitewe n'ibitero by'Abazalendo. Bivugwa ko leta za Kivu zombi ibi byatumye amagana y'ibihumbi by'abaturage by'umwihariko agenda ahasiga ubuzima, abandi amagana barishwe, abandi ibihumbi barakomereka. Imihanda ifunzwe n'umutekano bikomeje guteza rero ibibazo bikomeye cyane. Nubwo bimeze bityo rero imiryango itandukanye y'ubutabazi ikomeje gukora ibishoboka ishaka ko yakongera abaturage bugarijwe n'ingaruka z'intambara, baha ubuvuzi bwihutirwa, ibiribwa n'ubundi bufasha bw'ibanze. Umuryango w'abibumbye rero unashimangira ko hakenewe byihutirwa inzira y'ubutabazi itabangamiwe, itekanye kugira ngo ubufasha bugere ku babukeneye. Nubwo rero intambwe zigaragara mu biganiro byo gushaka umuti w'amakimbirane birimo inzira y'i Washington iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa u Rwanda ndetse n'uruhare rwa Qatar mu guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ibera ku butaka, by'umwihariko biracyagaragaramo amahoro make. Ni mu rwego by'umwihariko rukomeje kugenda rutera ubwoba abantu batari bake ndetse banavuga yuko binashoboka kuba nyamuneka ibintu bishobora kuzakomeza guhindura isura mu buryo navuga ko budasanzwe. Ibi rero byamaze kuba bikomeza gutera ubwoba abatari bake. Gusa kandi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iy'u Burundi barashinjwa by'umwihariko kuba bashaka gushyira umugambi w'urwango cyane, kwirukana Abanyamulenge muri gakondo yabo binyuze mu bikorwa by'urugomo, gusahura ndetse no kubima uburenganzira bw'ibanze by'umwihariko mu bice by'Umurenge. Ibi bikubiye rero mu cyemezo AFC 23 yashyize hanze by'umwihariko cyafashwe tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 nyuma y'igitutu cy'amahanga cyari kigamije gukomeza inzira y'ibiganiro by'amahoro. Nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira, imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya Wazalendo ivugwa ko yose yahise yinjira n'aba-FARDC na FDL n'Abarundi. Amakuru aturuka ku baturage rero bahatuye avuga ko iyi mitwe yahise yibaza amazu menshi y'Abanyamulenge ndetse n'insengero byose byahise byibasirwa, birasenywa, biranasahurwa ibikoresho byose birimo n'ibikoresho by'umwihariko byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byose byarasahuwe. Abasesenguzi rero mu by'umutekano bagaragaza ko Abanyamulenge bakiri muri Uvira bakomeje guhura akaga gakomeye cyane ku bwinshi, bakaba bakomeje kwicwa mu buryo budasanzwe ndetse na n'ubu bakaba bagikomeje kugenda basahurwa ibyabo. Iyi mitwe y'Abazalendo rero irimo cyane cyane bamwe mu bwoko bw'Abafurero, Ababembe, Abanyendu, ivugwaho gukorera abaturage by'umwihariko ubwicanyi ndetse kandi ibikorwa by'urugomo birimo ubwicanyi bakaba bikomeje gufata intera kugeza iyo bageze Abanyamulenge bahunga. Bigaragara yuko rero nyamuneka mu bice byose by'umujyi wa Uvira ntawe urimo
atarimo arategura uburyo agomba kuva muri uno mujyi wa Uvira. Kuva AFC M23 rero yava muri Uvira, amazu menshi y'abanyamulenge n'insengero zabo byarasenywe, ndetse n'inyubako zimwe za leta ya Kinshasa zose zagiye zisenwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Uretse gusenya no kwica byose byabayeho, leta ya Kongo rero irashinjwa gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ingabo z'igihugu by'amahanga mu gufunga inzira zose zigera ku banyamulenge batuye mu misozi miremire y'Iminembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibikoresho by'ibanze nk'imiti, umunyu, isukari, ibyo byose n'isabune ntibibagireho. Mu nzira zavuzwe rero zafunzwe harimo umuhanda unyura mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika uhuza Baraka na Fizi, Murima na Minembwe, ndetse inzira z'amaguru Uvira zinyura ahitwa Ndondo, Mikarati, Kitashya, Mikenke zigana Iminembwe. Umuhanda munini wavuzwe umaze imyaka 8 ukoreshwa nawo warafunzwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba biri gutera ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko abaturage. Mu mwaka w'2025 rero abanyamulenge batuye Iminembwe bari babujijwe kuva muri kariya gace no kwakira ubucuruzi hashingiwe ku mpamvu z'uko Minembwe ivugwaho kugenzurwa na AFC M23 na Twirwaneho. Ni icyemezo cyashyize abaturage rero mu kato, kigira ingaruka zikomeye ku mibereho. Hari amakuru avuga ko igisirikare undi cyagize uruhare mu bikorwa by'umwihariko byo gufunga imihanda yose ivano yerekeza mu misozi miremire y'Iminembwe, ndetse akaba ari nacyo kintu gikomeye kugeza amagingo gikomeje kugenda gitera ibibazo bikomeye cyane. Nubwo rero mu kwezi gushize inzira z'amaguru zinyura ahitwa Ndondo zari zafunguwe, abaturage bose nta vangura bikabije byari bihari nk'uko ubu tuvugana bimeze. Minembwe berekeza Uvira, Bukavu cyangwa Goma, aha hose biragoye cyane kugira ngo abaturage by'umwihariko b'Abarundi bahagere. Abasesenguzi rero bemeza ko abaturage b'abanyamulenge, abasesenguzi rero bemeza ko ibikorwa byo gushyira abaturage mu kato, kubatoteza hashingiwe ku bwoko bigize ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, rikaba rishobora gufatwa nk'ibikorwa biganisha mu byaha bya jenoside by'umwihariko bikomeje kugenda byibasira abanyamulenge, bikorwa n'abanyamahanga barimo ingabo z'Abarundi. Haracyategerejwe kureba ingamba za AFC M23 Twirwaneho mu guhangana n'ibibazo nk'ibi, ndetse no guhangana by'umwihariko n'ingabo z'Abarundi zikomeje kugenda ibi byose zibyica inyuma, ndetse zinabitera ku buryo bukomeye cyane, mu buryo bugaragarira buri wese ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, yes, n'amasezerano rero azaba akubiyemo byinshi bigiye bitandukanye. Nyemera iyi nkuru nyamuneka mu buryo bwuzuye yose, nyikuvire imuzi n'umuzingo, umenye byinshi by'umwihariko biri kugenda bivugwa kuri ano makuru. Ni ukuvuga ngo rero ayo masezerano agamije gukemura imizi y'umutekano muke n'amakimbirane amaze igihe mu karere. By'umwihariko rero ibiganiro byateganyijwe kubera i Doha muri Katari, mu murongo w'ubuhuza mpuzamahanga bukomeje gushyira imbere mu biganiro byimbitse, bifunguye kandi bihuriweho impande zose bireba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC M23. Ahmed Issa rero uhagarariye minisiteri w'igihugu cya Katari yagiranye ibiganiro byimbitse na perezida wa Togo Sozimana, byibanze ku ntambwe zikurikiweho mu biganiro hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ibiganiro rero byagaragaje ko ihuriro ry'ibitekerezo hagati ya Togo na Katari ku buryo bwo gukemura amakimbirane hashingiwe ku biganiro, ubufatanye bw'akarere ndetse n'icyubahiro cy'inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU. Katari rero imaze kwigaragaza nk'igihugu gifite ubunararibonye mu guhuza impande zishyamiranye binyuze mu biganiro byubaka mu karere k'ibiyaga bigari.
Doha rero yakomeje kugaragaza ubushake buhamye bwo gushyigikira amahoro n'umutekano binyuze mu gufasha inzira zitandukanye z'ubuhuza ndetse no gushishikariza impande zose kwinjira mu biganiro bifunguye kandi ibintu bikagenda neza. Izi mbaraga rero zishyigikiye ku cyerekezo cyo gufasha akarere kubona ibisubizo birambye bigamije inyungu rusange z'abaturage, bigezweho ingaruka n'intambara n'ubwumvikane buke bumaze igihe bugaragara. Mu bwumvikane rero busesuye n'ubuhuza buyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ifite perezida wa Togo n'umuyobozi w'inama ya Katari, yongeye gushimangira ko yiteguye gukorana by'umwihariko na Loni mu gushimangira intambwe imaze guterwa mu rugendo rwo kugarura amahoro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intego nyamukuru rero ni ugushaka igisubizo kirambye gishingiye ku bwumvikane ku nyungu z'abaturage bose mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere kose k'ibiyaga bigari, mu buryo amahoro ataba ay'igihe gito ahubwo akaba ay'umunsi w'iterambere rirambye n'ubwuzuzane hagati y'ibihugu byombi. Iyi diporomasi rero ihuza Afurika n'uburasirazuba bwo hagati igaragaza icyerekezo gishya mu gukemura amakimbirane yo mu karere, aho ubufatanye mpuzamahanga bushingiye ku buhahirane ndetse n'ibiganiro bifatwa nk'urufunguzo rw'amahoro arambye. Kuba Togo na Katari bahuriza ku murongo umwe byakongera gutanga icyizere ku nzira y'ibiganiro izatanga umusaruro ufatika, cyane cyane mu gihe iyubahirizwa ry'amajwi n'inyungu z'abaturage byagezweho ingaruka, by'umwihariko n'ibikomeje kugenda biba ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu gihe rero ubutumire Kinshasa n'Igoma biteganyijwe. Yes, kantu twanabashimire dusoreza ahangaha amakuru yacu ntakagaruka, turaza kugaruka mu kanya kari imbere.